Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Catholic Association of Shillong ka khot ka weri ki pat riunget ba pher ban wan yishimta ka peace rally ka ban loha ka santrik unailar arajara pulai kani ka peace rally kan stang ka porship hobji men stamp namadan yoringham bat pinkut da ka jingdwai hamadan Don Bosco mini stadium na kalyang kinong yalam jong ka Catholic Association of Shillong kilo ang bamantala lai banai tam na du bas dang ka jingi umsna ma ka jala Manipur palat san pho hajar ngun ki hap ban sha klem yeng klem sam palat pho hajar tali ki yeng kila sha panjon ka Catholic Association of Shillong kala panpau bahdian ka jingyat pat ba kin sa IT ka dor khas sha ka president ka riling ba ulat ka jala kinang elam ka Catholic Association of Shillong ka khot ka were baro ki pat ba banwani shimenta bat ki jaka penyeng kali kinong ha ki school jong ka balang Catholic baru ha ki jaka ki ba ki pulet kin pha banyeng kemat jumpat bak tu sini, bat ia kini nyesah hak sebagai presiden Badan Puram Jangkari India bayi cengi, kombat pensengau kerja, ia kejing Islam, jong kejing jah, keberjah jalan Manipur, kebersiapan adu, lai penai kenti, tinggi buat kejing terpadu, siapa limbah kini kemampuan, mangin pak hambun ia kindong kemi, jong kejing sok kenang, bah kibriu kensong sengai. Bani pai yang selagi yang kisah di jongki, bar saki Jakarta, ki Jakarta, bar duduk kumju saki Jakarta menilai jongki. Te ia ke memorandum on safa saka lemba ulat Badan Puram jong ke jela Meghalaya. Ke jingya dari ke pedang ia borok kinong song bagi jong kari jongi hindrai lemba jong fi kilat patai kubur tidak kerpan borok kinong simbentang kiban sawan sakini karali makin sobahaban kiat nagajingra ya ki plakat dan kibana kibatho ya kinu kikintin ban pensong siap lan ya ki beneran mo nama kini di kapisa di kabu ni kwa kejisuk kan wan kaibian te kisah ta desyo tombale di jalan re yang tu di kini kijinja long pembijinja dengan jalan re di jalan bisate lamingi kamlang syuk keberan rumah hakari nrei kalau dengan kio palat liam nadu kini kalai tarik jom uri penai semua arja pulai kerajaan ini kejela Manipur tinggi dari berdua ke nak bentar jom kini kenang bakijing sup bakijing jejai apa yang kini baru bakijing umsna bakin wan uroi tenak kalian jongi konstitusi wilayah Sahman bila pelong ya kejing itu ulang bat keladon kejing duai man lagi bentar jong kejing menibelai akan ni kejela kejini bat om tangkap ta bat hadukat kini kesiro kejing duai nak bentar bani iya kejing ia kejela Manipur bawang kaya yang kejing so kamu ngidan kon pendidik ini ngidan penting adu bentar dan mak kedang ilum lang penaji Arab lo bagi NGO bagian pun treatment sobar umno begini rapi tikilanot bat itu London lagi cekari kijoki bat nomor kene kejingja kalah kata adu kata kibri krasuri bat kimdon syuk kejaka kinisyo singa tuwala dah kalau dia kapor bangiru ngimkan peran ya kene kejing pamesya mo ngimkwa pamesya ini no kejing peran ya pun kene kejingja kan ngimde betlan bagi musim kodor kene kejing tau jum play ublay musim nak tau kerpang ya no bat ya kibai pat bangilak bandai ka pamon we are equal in front of God. Mang ide ki Krisyo kijing tau jum play. Kiba im termat dak musim jum kijing purom para pria pada penwan kai pia. Kata di kijing temu jum kene kijing itu kijing. Termat kada ngimla ru ban suyeng pengor kum kejat ria kadi bania sesmat. Tekum ta ni khat lang ya barok ikan hun jat ria ba fair bania snok tilang bat bania keren sani alor kini kijing promar bopon. Ai ba kinong yalam kini kendu bat kejing yang merjumun ya kini ingin bahkan selong lagi sedang kebatma dunia bajar jam kini ka kebangi penkreat nak kalian kasih siap bat ya kini ngilapan baik bahkan dia kasan terik jam mentau agas saat lasisni si sejan hakapor suai siko beje nak kerpari sipai bak paro begini poi lang tai tok madan yaurong hem bat suai kapor siko beje lagi lak bani poi yang sepuluh kejingian berjar-jar nama dan yaruham siapa ke lain kera lenti lain kera bat ni serum pat po ke mini stadium hantai po
jong kaskul sintonisme tihang tu kan sedon kejingi kendolang bat hakani kejingi yat berjarjar ki pun ba ki niam ba fair kin sapoi ki jag bi ba fair ila wer dia baro kam tam ye ki niam istan ba fair kin sai wan si mentalang tu bat kan solong kapis rabi ka bat sapun kendet ye pun bat kan sedon kejing sedang da kejing duai nanta bat kita kejing duai ro kin sawan na ki balang ro ba fair ban si mentalang kenang pangin peni sisya ba ngiru ngilang konsen yang kini kecingcian tingin kerbok paling ba kini kapis sabi jom kini kesantrek keban salam taipo don bus komuni sediam bangin saterwai kini kecing dua nak bentar kecing sup bersasi sin biang ini i bahake celah menipur kan wan biang kecing sup khususnya kecing i kecing berong prabrem bat kecing per jemut pening jongki kan do kandang no bat boblai undang ye betul penyelam kinong sosial kinong yalam jong ke jelam Manipur jong ke India kenan pakai jiksu kan wan tai biang sai sien pan ni ngaspa lang tangkuli na kadem jungi kai ka fast panglasin kalau mai na paksang sa pandum panlang pandai ke borok pai lumen ki benan ko kadika sedang tai sen wat enggak tepat no stand juai tai sen bangin dekswa da kadenti jom kejing duai mak kata syo ka first step Bangladesh lai mak kata kejing duai kam nijit ya kuwi ka sonde but after that ka continue what adu mentaro kejing duai ni kan sengesu banyu i pa kejing stop kan wan pria kawa kaya sulen kaya semua mentah Bangladesh dan sipun kami bawa kejing wa penyerap ya gitu kibri kibadon kampalan ya kejing erap kami itu rutin bagian dia nggak persiap perjalanan. TBD berkini ke presiden jangka state government bahkan central government tadi ke Jovi. Dia kini desu tang ke jalan Manipur bagi pajak yang bergerak. Desu tang apa ke jalan ini sakrin dia berdentang nasional itu lakran ya kini. Mak ini dia benar pengerak yang dia kesonsol. Tikani kalau yang sakma akibat pun kita berdepan berlaku lu bani ini diusut dan ini di berwarna dekatkan dan kami saya kata karena itu kemarin kami program taban ai saya presiden di bawah gubernur hantu spesifik kalau berdepan ini di berwarna no ia kecil kami kami program nak tentang dan bisa di kepada sebentar Stan paro berkini yang buffer paro paro kipai pa kipai tak begitu. Sebentar tinggi community bagi pun ini golongan dan nama ada nilai terpak di school kantor school Katolik ini bulan po dan bukan bagi kantor sini. But yet school compound kita beli nam tak parking dengan suara berada nak press service dan dengan cukup yang efektif. Those attending please only can park their vehicles in St. Edmund's School compound, St. Edmund's College compound, Mura Institute of Integral Training, Holy Cross Fathers Building, Loreto compound, Cathedral compound, both our whole compound, including the Madam Novice Bangyal playground, Christ King College, St. Anthony's College Shillong, St. Mary's compound, St. Margaret School compound, but kini ke Jakarta, sebab kipulit kisah depan. Kung dipuan ba South School, North School, kuda kita kuda kita amal terpak, ini kali kita pak support. Jadi ke program ini kerana kumno yang instansi pembeli, apa kerana step dari CBJ Islam dilakukan pada. Ina pentingnya kat kecil terlang jumpa lo kendun balan stan fair kibadan ini Islam. Dan makada kita kerpajun paro kipai maksudnya. Kibadan yang kapor kawa latar pelan kisoga menyemi yang step menyepoi lang sisane nama kejitumu kadebe tangsil di berkata kejisu bani kon banyak bagi celam Manipur berkunjung dan pakai kesini segi ba wan ko kejelajung ini non itu keweo kan mon komisi yang kejisu semua kejisu so berkejisu